Ki Nohikai School, ki Bahapo Kashatri, Jongka Meghalaya Government Lower Primary School Teachers Contract Association, Kila Penlong, dan Kajing Syongsha Tengan, Baklem Bupor, Kabalas Dang Biang, Radu Kasngi Balang, Hamadan Malki Shillong. Kane Kajing Syongsha Tengan, Kade Hadin Bakasor Karjela, Kalau yang no, Batklem Pentamai Shu, Yaka Kontrak, Kajongki Kum Ki Nohikai. Kat kum kajing itu ubak birbor yang tem, Wei ni kidkot Jongka Teka Association, Ulong, Banadu Ubnai Rempang Ta Usnam, Kasorkar, Kaklem Pashu, ya kajing pentamai, ki kontrak ki Jongki, Henry, Habakil Persyang Madimi Syaka Office DI, Lapan Tipen Ban, Bakila Syak Pensangi Eno. Ulapan Pau kajing Sengudiau, ya kajing lek Kasorkar, Bamenta Kila Hikai, Kumbakar Arsnem EA, Henry La Syak Pensangi Eno, Kabakum Kino Hikai, Kimla Satya Ban Pediang. Kaba penlong yang bangin penlong yang hangar sai kadau kalong ba kumbalaya thu manne laweng no ingi la ino no yangi la kanjat no yangi te ngidon ka jing sngosi haba ka sarkar kale yangi kumne ka jing sisya ngi snothu ya ka jingmut kontraktual kumbala don ha ka kentin tambakar kom pentrekam jong ka sarkar ka perbak na kata haka jing snothu jonga haba ong kontrak kala banlong sibnai arbanai yangi la ai apon kesan buknai sngi talaga sarkar kam snopit yangi bangin hikai hatu ke jaka hatu school wengno yangi na do basdang ngim sngo ai kata la ai continue yangi menta la khatwai snem don ki ba khatwai khar arsnem kata ka jingmut kontraktual kalai perbak na ka jing snothu jongi bat ka ai ka bangi ngidon kajing kermen kalong ba kibala hikai khambun snem katkum kajing mut kalong ba hapne yaki kata kadai ka kajing ong jong kibabun balang te ngiru ngim resign ju naga kam namar ngi osngo ngi sngo chani ay kata kajing ong te menta pade lakala khongpong lot kita kajing kermen ki jongi tengi subu kane kajing kerpat chika sarkar Sarkar badan buram, semua bahas syok yang ini ngakti, syok yang ini ngakejat, tang bawat syok yang ini ngakpo, lalu ke syok yang ini ngakpo, kakta iki kon janga, kakta ya kaying kesam janga, tidak kebaburam ngibuk kena kejing kerpat, thong biang yang ini. Komba pila ai apon yangi bangin long kino hikai wat berat jendat yangi wat hikai yangi bangin long ki leno phikot igi leno sakami jinga kran banlong kari ke basuk basany hanrai ya kino hikai phi penbor yangi bakin ngin long ki leno tekerpat daga baburom ya ke sarkar sngo bahaya rab lam yangi Wadlek kemina yangi, ya rap yangi, bangiru, ngenlong sisa kita kinong tei ya kari. Ngi sisa hikai ki kena school, haga moral subject. Yo prabriu, burom ya ki balahai lasan, isa hikai kumta. Tip kini ki bahai bahan jongi, kiyo jing hikai nangnu, im tip ya kata. Natrai maki kibabun ki minister ki jongi kide kino hikai makiru ngam tharai baki hikai yasho parakhna kawang da kawaj ya kami hikai kumta hanrai hikai banya e tayalade pade yangi le kumni kumale manta tengi don ke jing snodiau bat ngilarai kut manta bangin syong kabaha bangin yap khan hangne madan malki Bana ka bangi yo iya ka jing sangsot jong ki khon ki bra pep school na ka daw ba ngimyo jing seu chu labe kam yangi ngilarai bangin syong sha than hang ni hadu banda ka sarkar kana ai nge jubab ka basai te ka basai ka long ba bing lej mi sidi ai ka ki kran yangi kran installment ong ba ala pen syong thaj yangi ta ka ba pen song si yangi nadu mana ba nadu ni ubnai February baladam kim ai apon shu yangi lai mi sidi ai ki ong bala ai pen song thaj yangi tingi wan yam rem lor ta ka kubar
Kinong lam jongi kila ai jing tho se sarkar kini ki snam ga bladap i smuthu ya ka jing long jongi ma ka kerteng tang ba ka ta ka kerteng bar ka kam ya dei ta tin ka ta daw ngi wan hang ni ban panong chat kan Kemudian tam tahu senang ini. parani Lakata senam ngila hikai. Lakata shanungin lek nagane kam ladan pendu no yang i hagane khlimat. Namar katangi don kam. Ya ke jingyaram. Badi ke jingyada labun senam.